Allin hamusqa runamasiy, masqa kusikuy nuqapaq chayayqankunakama sapa p'unchay Diospaq qillqasqanwan maychus kasan chantapis devoción matutinanchikwan. Aska yachayta nuqanchik chaypi tarinchikña ichari, chayrayku nuqanchik kunan diyapis niwanchik qanchik yachaykuna kuska tantakunapaq chantapis kawsanapaq niwanchik. Chaypaqtaq nuqanchik mas k'anachik tiyan maychus kasan Efesios tawayuq, chantapis tawayuq chanta niwanchik phisqa suqta chiklasqan nispa ahinata. Tiyan cuerpoya, espirituya, chantapis hinallataq suyakuyay, chantani llawanchiktaq creeyay, bautismuya. Tiyan Señorya, creeyay nispa, Diospi k'atallataq tiyan, tukuypa tantakuypi payqa tukuy ima patapi ruwayta atin. Runasnej ninta kikinta payqa ruwan sapa ninchikpi. Munasqa kuyamasi, maychus chayqanchik yachaykunas kasan niwanchik primero cuerpoya nispa. Qanwan nuqawan qaynaña yacharqanchik cuerpo kasqanchikta, espirituya. Sapa ninchik munasqa kuyamasi mana t'aqanakusunmanchu. Señor Jesucristupi espirituwan kawsakuna tiyan ichari, chantapis nillawanchiktaq esperanza, kuyakuy, suyakuyay. Nuqanchik kuska suyasanchik watejmanta hamunanta Señor Jesucristo ichari, chayqa suyakuyay tukuypis chayta suyasanchik nuqanchikpi. Señorya, Diosninchik tatalla k'ata kasan sapuq ninchikpi. Mana kanchu aqtawan Diostatas, mana kanchu ashka Diostatas, ya nuqanchikpaqa tiyan ichari, Señor Jesucristo. Chantapis niwanchik creey, bautismo chantapis qanchis nin, Diosninchik tata sapa Ari munasqa kuyamasi, chayman hinaqa nuqanchik hunt'apuna Diosninchikman kawsakuspa kana. Kayqanchis yachaykunastaqa haych'ana sunqunchik ukupi, imaraykuchus kaykunaqa tantachiwasun kuska runamasinchikwan, tukuy clase, tukuy hallp'amanta, tukuy llaqtamanta kaspapis, pero hina kawsasun. Imayna kawsasanchik iglesiapi, kawsasanchik kay pachapi ichari, ama phiñanakunachu, nitaq señalakunachu, nimata rimarikuspa puraqpipis. Chayta Dios yachachiwanchik kunandiya. Ama faltaychu k'aya, aswan lindo yachayta tarispa kasun Diospaq qillqasqanpi ñawirispa maychus kasan devoción matutinanchik. K'ayakama.